kubera ko hari ikintu yankoreye munsi Imana yamunyujije hari ikintu yanyubatse iyo mutekereje sinza nshaka kubivuga cyane Zungu Imana yamuhaye umugisha kandi Zungu umugisha wose akuye muri bose Zungu umugisha ni mwinshi se ni pasiteri asekuru ni ba pasiteri base wabo bose ni ba pasiteri ariko inzambona aho yakuye ibintu byose nubwo nabyo bihari ariko hano kuri iyi ponti none turashimira Imana mujyanye muri Amerika atinze cyane ari gufata iminsi igaze wari ugize umwaka aragize umwaka n'amezi none agarutse kudusura yaradukumbuye natwe twari tumukumbuye siko bimeze agarutse tugiye kumwakira niturangiza kumwakira tumwiyigirize nari makumbuye wese nahise ikiganza mugenzi wo kugira ngo ndamurama ako kantu gato gusa nishimye noja kuvuga nanonora ndabizi cyane zikunonora ariko reka mwe muri make Bwana asifiwe amen nari nkunde abashumba b'itorero abashumba b'itorero kubera umushumba mukuru pastor Kanyo umwabishopu zanguru bwose pastor ni mama waje bose arafite nari mukumbuye cyane nuko ndoganyikana nishimiye kubona abaririmbyi ba Joyous Melody n'abacuranzi nari bakumbuye abakristo bagatatu b'abakristo mwese mwumva ko mbavuze sinzi ko nubivuga nishimiye kubabona Bwana asifiwe amen wande bindi tuzogenda tubivuga nyuma bahoro bahoro nzogenda nasaba umwanya wo gushima bahoro bahoro nashaka kubatumira nateguye konseri live coding kandi nitegurira izoberamo konseri bamuyiteguriye mu taki mu rukumbuzi Bwana asifiwe amen kuri pe mu rukumbuzi bakunze n'uyu munsi turanigiye kwanga konza kubera kera natanga imyiteguro y'icyo gikorwa ariko hamwe n'umudamu waje bamfataje yaje yaribye yasara ariko nizo zatumye tubu ariko imbere ya zose ntabwo mwanze mubere kunati singico kintu nako murabizi ko ntaza amatara n'undizi kandi ubwo umuntu nayo kumwe nazi naho murazusanga Bwana asifiwe Tá sotto là. Nawe itariki zirindwi z'ukwamana ariko nazinduye nashyira itariki zine aho bari ku cyumweru aya mataka y'abafashe kirito tunari baraza guhindura nayo itarara nito twiriwemo kubona ko nababwira ngo abantu batangire bashake imyanya tariki zine bari ku cyumweru tuzobana hano haza baramuzi benshi barasifuye hage mwana bafishe gatandukanye y'abahanzi bazagenda bakora n'abandi ndarashiraho mbese ni ibintu si ibintu abari abantu benshi bafite amavuta barasifuye abahinzi benshi bahano n'abatarabaha barasifuye muzogenda babona sishaka kugenda bavuga ariko muzogenda babona n'abandogoye muzugurira ndashimiye ikaze hari ahantu umuntu yogenda neza nagaruka muganga ko nkorera muntu cyangwa se muganga mu myaka ariko ikindi kigera ko naje nubwo nabakumbuye nasi naje mwarakumbuye
Bwana asifiwe. None urundi munota umwe umunsi ngenda Bwana asifiwe. Umunsi ngenda nari nzi ko nzohura n'ikibazo cyo kongera kunezerwa Imana kubera namenyera gutarama kuko muri Foursquare bizagenda Bwana asifiwe. Ariko mwereyo kuri Imana imugisha Bwana asifiwe. Imugisha wo kunezerwa n'igihe n'ije n'izo pastor n'igihe ndi mu cyumba n'igihe ndi Kuba Imana nicyo kintu nasazima izimba kunezerwa ntaye bari kuneza kuko no bishinga kiriki no bishinga risharere kwijwe naba bari imzi badafite barekura no bene kazangora kucumwe abakristo bazakora kucumwe rero bacu ariko naravuze ngo Imana zumumurezero Imana bwambaye umunezero nubwo kandi si ukuvuga ngo hari icyo bagaye oya nubwo n'ubundi bake ntaye mbare nubwo Imana yambaye umunezero cyo kintu cy'Imana ko Imana yadutoje yacishe mu babyeyi bacu bakadutoza pastor akadutoza akamfukamisha ubwo abana bazapfuka mu ishuri pastor yaradupfukamishije hano mu kanisa kanisa abantu bose muri hano iri kanisa sinzi ikintu nzongera narikuyemo umugisha wa wundi gusa kandi umuntu uzokura ni umuntu ushaka apana bisho kubazoza ko wewe nubikenera uzakora umugisha Imana yahamye umugisha mu buryo bw'umunezero mu buryo bw'agakiza zanezerwa nije nyine zo tutarama mu nzu n'amadaha tugasenga hazavuga ko bazabise barasi no niya umunsi wa gatatu waga icumwe uzongera mu bundi mwanya none mvuga ni makuru ibindi Imana bamugisha kuri izo tariki zine z'ukwezi kwa munani 2020 umuntu uzobura mwese ndabazi muri bashasha mwese ndabazi sinzi icyo tuzovuga muzoze mwese kandi muzoze kandi muzinduke kubera Imana yambwiye ko abantu bazongera Zamu, haleluya.
abatararatanga amaturo mugume n'abari online bayasanga